Ope huboto turi-turian ni pargaulata Duko tarambere ngamaho padua-dua Badamu doa pehe rando tau salelengo Anggo holong ni rohami Tuhan do Anggo chattingan manis-manis hatam tua Sudah naik ternyata si paling sendok Alasan do HP pandemi COVID stay at home HP narap do si doli di doho Malonai ho hasia bersandiwara Malonai ho hasia paposoroa Pandemi COVID diwai ko sinalianmu Pandemi COVID diwai ko kesempatanmu Hai dan durimu songoni babaenakmu Salelengon uripu do tutu holongmu HP ternyata holong di holong palsu Di balik kono au HP meam-meammu Iya coba dulu dicek ya Angko chattingan manis-manis hatam tua Sudah naik ternyata si paling sendok Alasan do HP pandemi COVID stay at home HP narap do si doli di doho Malonai ho hasia bersandiwara Malonai ho hasia paposoroa Pandemi COVID diwai ko sinalianmu Pandemi COVID diwai ko kesempatanmu Hai dan durimu songoni babaenakmu Salelengon uripu do tutu holongmu Tapi ternyata holong mi holong palsu Di balik kono au HP meam-meammu HP ternyata holong mi holong palsu Di balik kono au HP meam-meammu Oke baik Itulah dia tadi lagunya Laga Trio pada masa pandemi COVID ya Stay at home Ya, jelas requestnya langsung via Naikkan penonton ya kalau boleh lewati dulu 1000 malam ini ya jangan cuma 600 nung alon
cawito mangacuho saleleho nungamahe udagiki paihut-ihut lakari ai begua dona sai mangiso putiroha ai dakea dijaga perasaanku. Dukule rohaki nalawat kaholongiho kami terboto maito sudena pangalahomi di parsoana ho sudena ringkat baitu merdua rupa ho maka Dukule rohaki nalawat kaholongiho gabe terboto maito sudena pangalahomi di parsoana ho sudena dikena baitu ho madua rupa ho maka Cidoi pambangan mitua Sadiulah koko mabai hajit di rohaki Taramalito diau itu di baheko Argado pelito diri kiria Dagono sega Horas maho ito tumutuloy